Wene we sivala ikavu kana ciondo isovewa muthonyani wa umunthi nthini wa kilungu kitu cha wene we va mutongo TV ngwatani wa mukamba ni thangi utwamba kama likiti ile musini munene wa Masaku ngonye vala ciondo isovewa na twinena na mutani thiosu atutavika na ciondo ni tonya kunenga kakipa ilwa mesa muthonya wa mina kuthela nyini ta Steven Mwema tuthi tunena nake na indi mwana musisi ni twavika va malikiti nthini nikenda tumane uyo wa kuseuvya ikavu uthukuma wata watindata nesa uyono waku wa kuthukuma ikavu wa wambeangisi ata ya wa kuthukuma ikavu na ambisie na makonge ndungisia makonge nemoka eka mathangu na naende ya na advance nesa uvika kutuma ndungisia mathangu na nyenze na uma ndungini cia mathangu na nyenze na lika ndungini cia uliwa bulana nungu setha witu pathukanise pumbe tutambito thimu noi uwe wambesie ndi nambesie 1989 89 kou wambesie uyono tena muno nambesie tena kila cha kuvutia na kila cha tumia wambesie uyono wa kusovika abunecha ni kwitha nona ne we are the cheapest na material no sawa bauba kumina musiki thekani ukisaidhi ndio ngarimika kumanda materials yawe utambita kwambia thukuma uyo wa kutumika abuye pe uyonge wako na kuna ya wachalani tuma na uyo thukuma uyo wa ikabu pe kibathukanio cha nthini wa maisha maku ipindane yeu ya watuma na chalani na uyo tuma ikabu na unete kibathukanio nthini wa maisha maku ninonete kibathukanio nundu ila nambisie na chalani ndio kaule cha chalani changamoto kila na kwatie boni andu kungova kwa wingi na makapotea na mbesa siakwa ila nambisie ikabu twa kwa tandu mawa makitwa ambisianza kwesaidia nimeoka makatofo faidi ukesaidia mbesa siuma mitukisumete oversea tuiko kwamewa kiuni chocha tumie ndewe niko tuma ikabu sio yuko ikabu sia kuno atesa ni atesa ndisi anza kana ona yumba kana ona atesa no sienda bado lakini tiondo sienda ate i process ya kutai siendo ndisi anza muno ikabu ino situ sia Africa asia ukambani the process yuka ata papa kuna watu buke setha ni wabike bandu ba kutai siendo ndisi anza ebindajila nambisie twaina mundu tanenga musungu wa umete America weta wa Steve wai to the nearest alane kala na I sponsor wa school ila naenda utwa order ya sindu na nipo Steve watu se yes group na tambisia utuma ikabu twatuma ikabu ayuka itunenga mbesa siba asiane na wai twa ikabu yake airport yulu chaita ya inya ayende ana utunenga order ko eka mutia tie aenda kutana imwete mbesa eka mutia mbesa atwe babu kwabu twandrobu ke kabu tuyandrobu wiki lenge ukakwite mbesa siba asiane akandrobu mbesa kwitu na ikabwa ithi airport post ya nya na ipinda yu atesa ikabwa ndisi anza mayote saba Kenya ni babala bai na mbesa nzi ndisi anza ni sio na mbesa nzi kulingana na situation yondo ya ili nondo ni woka wa within 1 week wendeka ikabwa kumika na ikabwa itano na ujeka effort ndwise tuwe weka group ni ujeka effort nutona utumaita tukana ina ange maye wake mwange matewe wake ndo wani wagei ethani na fees wa school kana siana sina ukosevu wale nina kwata mbesa cia umawe yale kikabu kimako Kenya kana pa ukambani utesa mbesa sema kikabu twase for example ujutakia matweteke ichetha nguchaoda tumanenga na ngili omwe na maana 5 matunenga oda pa ukambani yuba ukambani no ila tutandisianza niyo sutiwa bola timanenga maitwa andisianza otho juma thangwe mabandie tidisi bala me utopikesia isu ne wita andisianza ni wo ngili omwe na maana 5 no wita ya mundu ba malikiti kana mundu ba Masaku tatu kawemea 13 14 12 na yu ibindela wambisia uyono wako pe challenge kana pe maumu wako mania na moya mbisi nina kwa mania na maumu nundu makonge ni mokie metha mateko ukaenda boya makonge kwa mutui wa mabinda maingi ukakosoko kwa wailinga kusokoni ngunzo itembokothe ingi mbokothe na nenze nikanao wa chief kumeke pambo utabia hii ngunzo na nenze niweze yupe ando mateko kuelewa nenze ngunzo na nenze chini chokita wa nyenze yini nyenze yu uo ni guo nyenze otuma ndungi esobe tunacho yini kongethe yini konge nyenze nyenze ngunzo ni kilinga kila kituma aju tondu tutumite no yes
kiki tumira ni kongethei anyenze kikunzo kina nyenze na ikakundwa langi okay kuwa sia kila chaina challenge muno uyambisha uya ni kukosa material ni kukosa material malo ithio yithi ya makonge mathelile uikilela kwa mutu yaitwa makende nda uyisioka uko manda ku soko andu ngimetha mena maumo muno na kana mawito mebingwa biasala waku ila bingwa biasala umise pambeza sia kwambia guthukuma uyo capital yawe na tumia ngwa ninengetwa ta ya kikundi na utesuja ya kikundi na ndaivati yimbe sana nilia kati ne kiambesa imwe mboine na ila ingina mbisia wa matizo isa uthukuma uyowa yune enda kubingwa uya kwa kwambia utumeka bocha ino mbeke no chambe uyo no wimbesa ukomanite na ndume uko provide na ota uka kwa mbesa utesi balondro buya wako lakini wisi parondro ngisa kwasya mundu amanda data ndugunguliao kusimone maroka partner na ikundi maroka partner na lame utwasya athi ukesaithia we vaimwa iwisa ikala ute ukwata mbesa sia siondo siaku kana kuna uthi simone ukagugu ukamanda ndo lame alama tesa haiwe digital wanakutika ambe 1980 kindo bado we digital yetuvunde twe maundu maingi ma business kindu chikinambo kinali kanthina onana ni witui utonya ku encourage andu atakana mitandao itethete biasala atasia andu matukune nitona kuma encourage meleche na madhambi ya biashara ila loko na material ila cheapest niwo kambisia biashara na material loko tanenza ithi na kalinga ku dukambo kwata wia waku thiku wabaya enda ukamande konge wikuniene we na ndu yokothia ni wambisia nundu ila mundu kuka unenga mbesa ila siwa on the process na pa ukakwata mbesa cia kwambisia capital ya kunesa mitandao ndu ibendete biashara wako manu makugugu na komanda market ndino mitandao no na ibindu kite nundu ila toka twa post sindu situ na simu cia nana wanyendina simu nene da touch ni ndata kuona sindu situ yesaithi alama maikwata nimekwendewa jutamati isu cia mesani ninoni ila ina post iwe wesaithi amena wendi tukaputu tutumetwo ninoni amena wendi na macia nimeutunenga oda no nasi nona ati itetheka mutalatalani usu kwa rutabi uyono wakwe uzo basi chaona eka sio ndo ngona sindu mingi sikibathukani nzo basi mati cia mesani mati cia ukina banthi nduve cia kitanda cia ukina karum ka cube kaima na malama mesa muno akasoma makumetha meao ala muno wesethia ne mome kusia sindu muno ne wetha nao muno nyeno na yoswa nibeti okay akanimo methame willing kosa njia cia ume nundu umeona mundu umeoka labda ukona muka nani okule nikenda museisia manekana uyo no ambisia kwata kindu wesethia kwa muthenya kana kwa chuma no kwa ivindelese uyu kwa chuma no to kwata kindu takibwa nalo independent undu wane wa maoda ni customer customer imwe nesio kaika kuyasenda ndungile na mutalatalani wa kwenda ndungile ni waile ukakautia ngili na ikuya wambise mbesa ile ngi akakwete kati wangili no jonde nduku wa material na jonde wetila manata no we material na manata no ni mama kuambe kwike ngusuni ta uwa mwene uthukuma wia nikana wabikanga kati ukomwe wia no nyibiye material ni delle asio kya kuongele mbesa kwa muthenya mwana tono tumandongeta ciana ndungi nditumawana muthenya mwana nditumawana wiki independent ndungi mwende tumekana muthenya kuna kwani ni kule uyona kwa binada ndungi ebina nichona musungu atatie kana no sevya machine ya utuma ndungi na ya mwayi kwa ndungi moto ndo tumepindana niko ndipendent ndo wiketie mituki ila wiki uthukumete mituki ndungi moto ndo tumepindana ndungi mwene neteno ino ni tumewani wiki kwa kile tuani ino ndungi no yu no ni tumachuma kimwe ni ndo na tumachuma na wewe umetambeza ciana ndesa ngili na maana ile mwisho ngili kukumaanisha na yu kwa mwini witha utonya wena kendo ukwatia ugesetha no wibe numbana no witethi ni ngwata ndo ndibulanete nditete ndungire yokani ona mitunda no kana ne wota cia mati no ngutuma nesa ubinduko bando ngene kala chalani no ngukwatoke nditumia binu imwe yo uyo no utethe jara
ninundethetie nundu ninzomethete ciana mbikia yabo na kwa no baunji nundu neke sabu tukaumala titikethia muci niona nguku niona mbui na niona ng'ombe baka ng'ombe ive na uyo na uyono na niona ngai ekite veva na chendi evindo nayo yenda uthela na nathimbe wa ngai na namuya na ndungia ko niona ngai ekite veva na chendi uya na yu ukatuonena na mundu ukakulwa ni mundu wenda kwambia uyono waku sobe sindu ino enda chao kenda usithene wapikia kupingo uya tono no ambise na local material akajethekane akamba umanda makonge akakuna kokotha nense akakotha ilinga akamba utuma mbungi isu cia mukamba ila cia kikamba isuju akatuma isu na aimanda baloku ya wese ya customer cia uma kula sikuma ni sisi iko samale isu na material isu balau na ekasi ndusi material ma di kana sindu cia muthembozo peke ndukingi ukese ya ta singano kana cha peke ndukingi wenda ka kuondukana ni kando singano uli wake atu nundu juila si uyingambo ona juni advanced nundu andu maikwitikila maitulelwa na uliwe konge menda matulelwa na uli wake atu na ve singano lo tula asa munoti that bendeke viatu tule na singano lo tuma bulana ulo kwata na cia bulana na juko kwata we mo kwanza nutona umanda pande ni sokoni ukakwa yate wendie kuyasia lani na yu tuweka umise pa kutuma sindoni nene yate ya official nini hata yu ni yate ya official nini woni ukakile wili ukewe hata ngono ukindu nini edha ni kutengeneza mati ngona mati yale kwambe wakwa na ndine wa malana langi na njukila ndinji wa ndina njuka ndipisi kundu asomea uyono vi ni kila nasome yene ngua cia ume na ciaka na bulana na yu mundu ambaye cia moko yisi amukubomu na witha wena experience ukese ya mundu wenda umubundisi no umubundisi nino ni kubundisi ndima na ujuzi okay na yu tuiminai kwa tunenge etha waku kwa kila muthenya etha wili ata kwa ndini wa uyono waku yu kwa cha wamuka ukeko kwa tumio kwa cha bakai ya wiyo muthenya waku witha waku na ata ni kwa tana amuka kwa cha tena na amuka namuka saa 10 cia kwacha au breakfast ngaumabu ngasela kanisa na mbonena nyangai yulwa uyo na maundu angi ma family na maundu mandu angi ningi Kenya kwa ito okay tikahanda joba mawiyane maito twanda joba mawiyane maito poto katukele chabai ndijua ambisio buku mawiya wa moko ma ko wapika yukendo chambe witha bane kwikata wakambio tuma kana wika hata muthenya kwamba ubingwa wia kwamba uboja ukabingwa wia ukabangania dhani ya ni matunda ngaingosa matunda ngoka nga place pa kitani na endi ndika lande juna ambesio tuma netelete customer ila sikuka kuna utumia bawe wetelete customer edhani kindu kikwendeka kwa haraka nicho ni sainu kacho wio nyumbanga yo minuki uyona bandini wa miaka 5 yukite ndini wa uyona wako niyona joba indwa ina another level we say they are no nine we order ni Kenya kana kaunti ya Masaku ngandrop ya ikadi Mungu suniyo ndoto yakwa na vision yakwa la nitetejo yusi se kamera yone na musese wende wene we no na ula wenda kwese kubingwa we wa muthembono kumutabiwa ndato utona muthuthi ata usete ba ndonya umwe kie changamoto we awonde wa biashara ni waye mathina na kale kuisila mawumu nda achieve the goal ni kwasi ata goal ni kwasi wiambisia na raw material udi kugoya mashinali umande raw material na waite raw material uko tengeneze wambisi okabola wiso gain uko bika kiwango cha no bonekani mundu akakuya kindu chuna ka provide na mbesa ukakwa tondono tondu twakwatite ndona for a while aiwe sindona nasio nisio kaikathi otondu ila twa inasio siendie na ngaino wende na kwika nyongisa ndatu ti atandi muvya muno ndo na nituvamo chango itivingwa atanya mukamba yes naindi mwendo musese ne kilungu cha uya ne uya vamo tango itivingwa atanya mukamba wena kwa Steven Mwema netwa mana uyono wako tumika avuna mati na sino sia mbosu undo itona kwekwa natwa mana kana uyono no kwilela kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela nyini tawa Steven Mwema twamba kosa kana twamba thio mwone vaini itina vindeta ya senato sio kadha teva studio tuna mtaalamu wa maondo mao tandithia tuna nise maondo mao tandithia twethiani